warubizi yuko tevesi ndavugishijwe ndavuga ajesi ijana mwamenyereye kwigisha muri eto ekore yabakoreye moto nziza y'amashanyarazi ushobora kwigishirizaho muri eto ekore ukabona amafaranga. Ni ukuvuga ngo iyi moto ajesi mwayimenyereye ko ari moto ikora mu ntuza mu kwigisha ikoresheje esanse, none ubu ngubu haje moto y'amashanyarazi ya ajesi ijana. Reka mbanze mbabwire amateka ya moto ya mbere bita ajesi ijana yakozwe na Yamaha, kandi habaho niyo bita ajesi 200 zikunda gukoreshwa muri Apaforme mu Busanza. Hari nizo bita ajesi 75. Reka mbabwire amateka rero. Uyu munsi turabagezaho amateka ya Yamaha ajesi ijana, imwe muri moto zizwi cyane ku isi, cyane muri Afurika. Yamaha ajesi ijana yatangiye gukundwa kuva mu myaka ya kera. Ibintu bitatu by'ingenzi: gukomera, gukoresha esanse neza, no kuba yoroshye kwitwara mu kazi ka buri munsi. Iyi ni moto yakozwe cyane ku bantu bakora ubuhinzi, ubwikorezi, imishinga ya leta ndetse imiryango mpuzamahanga ikora ibikorwa byo gufasha abaturage. Yamaha ajesi ijana ifite moteri ya cc 97, ikagira 2 stroke, ifite imbaraga zingana n'8.5 horsepower, gearbox y'amapine 5, kandi ishobora kugera ahantu hatandukanye kubera ground clearance ya 165 mm. Ikindi bituma ikundwa niko yubatse kugira ngo ihangane n'imihanda mibi yo mu cyaro. Ifite amapine manini, suspension ikomeye, kandi kuyisana biroroshye. Yamaha ajesi sire imaze imyaka irenga 40 ku isoko, kandi yakoreshejwe mu bihugu byinshi bya Afurika mu bikorwa bitandukanye. Nubwo ubu hari moto nshyashya zikoresha ikoranabuhanga zigezweho, ariko Yamaha ajesi ijana iracyafite izina rikomeye nk'umukozi wigeze cyangwa wizewe ku muntu ushaka moto ikomeye kandi imara igihe kinini. Ni ukuvuga ngo iyi ni moto imaze imyaka 40 ku isoko rya Afurika na hano mu Rwanda. Ni ukuvuga ngo iyi ni moto yatungwaga n'abantu bakomeye cyane hano mu Rwanda. Iyi ni moto yari ikomeye ku buryo utabasha gutambuka. N'ubu uzi ko moto imaze imyaka 40 ukizibona mu mayito ekore hano hirya mu gihugu. Iyi ni moto yatanze amafaranga menshi. Reka nsoze mbabwira ngo haje moto y'amashanyarazi ya tevesi ijana. Yamaha tevesi ijana yakoze moto nziza electric, igenda ibirometero. Mana we, reka mbendekeye ndagira ngo mbabwire yuko iyi ni moto ajesi ijana. Kubera rero nkunda tevesi nayo 75 nakomeje kuvugishwa, ariko ni ukuvuga ngo Yamaha ajesi ijana nayo yabakoreye moto electric. Mana we, uzi ko narotaga? Ni mumbabarire. Nuko ibaze nawe imyaka 40 utunze moto ya Yamaha ajesi ijana. Noneho ibaze amafaranga yaguhaye ikoresha esanse n'uburyo ihenze. Ibaze noneho iramutse igiyemo bate igakoresha amashanyarazi. Mumbabarire narotaga, ariko ngiye gukora ubushakashatsi mbabwira ukuntu Yamaha nayo ntabwo ari ukurota gusa. Yamaha ifite moto zikoresha amashanyarazi, ariko ya ajesi ijana mwamenyereye ntabwo barayishyiramo amashanyarazi, ariko nimwumva igihe izazira. Reka mbe nsoreje hano, mukomeze mukande like, comment kuri Murindo Official TV1 nze kubabwira iyi Yamaha ajesi ijana igihe izagere hano mu Rwanda iri full electric. Murakoze cyane, muri kumwe na Jeff nk'ibisanzwe.